السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وبلين كيا نموني سجلين تيتم برجيس أرانتنا لما أكم برباجسات يدبجو نساء وان يرود إيراف ميديا هواسارتي ديماتوري سنين سلال جسيتين إرجاسني دبرسو برباده خيساهو ورين قرآن ملي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم فدنو ورجو يجو وصون دبي خانتين سنة مكساتو كون سني غاسا ورمونا كجتو قو مكماكتو هيسي تفي جبا دريسي واهل جبا دويني خنادا جبا غوتني تطقادا جبا ولالان غرسا جبا خجبان nama maalummaa isaa yookaan nama fuula isaa beeku jibbaa jaan asumarraa ergaa jabdu fudhatan jeetii yaada. Ammas wanni dubbii kana isinii kaaseef makmaaksa tokko ammas maal jambeeta biyyaa baduu fi maqaan nama baduudhaaf aduun guyyaa tokkootu nama numa gayaa jaan jecha kana wanni niin kaaseef dhimminiin arraan tana miidiyaa irratti deebisaa itti kennuudhaaf miidiyaa irra yeroo dheeraaf deemaa ture deebisaa itti kennuudhaaf dubbachuu deemu kuni yeroo dheeraa namoota waan fofokkottuu darajaa sadarkaa xiqqoorraa eegalee sadarkaa lamadaatiin sadarkaa sadaffaatiin ilaa haga dhumaa gahe wanni kun irraa dhufuu danda'e afaan oromootti hogguu mahmaa kana kijaan itti dhiisaatu saree nama ciniinuu barsiisaa saree nama nyaattu tana ittuma dhiisuutu nama nyaachuu barsiisaa jaan namoota afaaniin waan baalagee malee hin dubbanne namoota afaaniin nama gurguddaa hunda maqaa kaasee xiqqeessuu malee hujii biraan qabne namoota sanirra dabree hadiisa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam sadarkaa kijibsiisuutti gahe nama kana gaafa isaan waan xiqqoo abaqaalanii eegalan sheekotiin du'aanni irraa usuutu rakkoo kana hunda fidee jechuudha. Kanaafiin itti dhiisaatu saree nama ciniinuu barsiisaa jaan wanni niin juuf kana jechuudha. Amma yeroo itti dhiifnu bira dabree waan jiruuf silaa Oromoon akka itti hogguu mahmaaktu gamni namaaf iyyaa gowwaan namatti iyyaa jaan namni miidiyaa kanarraa afaan banu irra guddaansaa warra namatti iyyu sani kaan ammoo warra namaaf iyyuu jechuudha. Akkuma kan namatti iyyu jirutti kan namaaf iyyuus bira jiraachuu qabaa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa ergaan gabaabduuniin arraan tan isinii dubbachuu barbaadu. أفان عربات تقوم مخنا كجان لسانك يترجم عن عقلك جان الران خي عقليتي سمابلوتها وعن عقليتي خي سجرو ألباس يجو أكما أفان عربات تقوم مخنا وأنا كتير خي سنجرة فلان سلاهم فودو جاني تيجو أمس أفان عربات تجزي مخنا كجان تكلم حتى أراك جان ما دبرو سين أرجعي جان كان جتشون الجاهل إن سكت عد عالما ولا لا يؤسر صدرك عالما لك ومدنديا وإن تكلم قاف دبت مو زهر جهره ولا لسا قاسم بلتها جان دبت سين أركايتشون نمني هقا دبتي عقلي نسا علمي نسا أخلاق نسا قدس نسا مال تقلبي سا خيس جيران مال أولي جيران قاف دبت بيكما يتشو أما سمال جانفان أورموتي وقو محماخان gowwaan afaan banatu malee sammuun isaa mul'atu jaan kana jechuun dubbatu malee aqliin isaa wanni isa keessa jiru hin beekamu jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan namoota hedduu ka dubbii isaaniitirraa wanni garaa isaanii jiru ka dubbii isaaniitirraa wanni isa duuba jiru mul'atte kana laalchisee arraaf wahuma lamaan isinii ibsuu barbaada. Namoonni kun ilaalchi kun fikiraan kun dogoggorri kun kamataa isaanii qofarraa ka'e osoo hin ta'in jaarmaya yookaan firqaa garee isaan duuba jirtu tan seenaa keessattis beekamtuudha yeroo gabaabduudhaaf waggaa 100 dura firqaa uumamtee jirtu firqaa sanii wajji walitti hidhata qabaachuudha. Akka jettu Oromoon oguu mahmaaktu sabbanni yoo hanga fedhe furdatees ulfan dhooysuu jaan hanga fedhetti maraa ooltus ulfinuma mul'ata. Abbaan hayyummaa kiyya beekumsa kiyya jee haga fedhe yoo dubbatees akka fikiraan isaan duuba jirtu akka firqaan isaan duuba jirtu ni mul'ata jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan keenya
وان كان وجين والقبته ونين اسني ابسو بربادو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يجتم مال قرآن مال حديث في قرآن وليف مال جامن غراغرم مال إساني هو مال إسلام ما خيستي حديثني قرآني أكملت العالم نموني قرآن في حديث يوخا حديث إنكاري هو مال جاما وانجو حديثني رغاته الرتي هو رغان مالي وانجو إن شاء الله بيابرو بلنا ولد ديبنا حاجة ستي الراف أجنو منا قد فردانا تراني سنينجا إن شاء الله نموتو يا دخي سنكوبي فردا دوغوروتو توكو توكو خام دورو دبتما توريس أي سراخي أي سديما مالف ديموان جو بلنا نسني دبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.